Ibihugu 12 bya ICGR byateraniye i Kigali tariki ya 25 Gushyingo aho basangiraga ibyo bagezeho n'imbogamizi bagifite, aho leta y'u Rwanda igikomeza gukora ubuvugizi ku mabuye y'agaciro cyane ko kugeza ubu akitiranwa n'amabuye ava mu bihugu by'intambara. Aha leta y'u Rwanda ikabivuga ko ayo mabuye aturuka hazwi ndetse kuva gicukurwa kugeza agurishijwe, ariko bakaba banavuga ko aho bakorana kuri ubu nta kibazo bayafiteho. Tubibutse ko ubw'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro aho yari ari muri Amerika yagaragaje ko amabuye yacu ntaho ahuriye n'amabuye acukurwa. Umunyamabanga uhoraho muri Minerena Fatina Mukarubibi akaba yagize byinshi atangaza. U Rwanda rumaze igihe nk'uko twabivuze rwaratangiye gushyira mu bikorwa Regional Certification Mechanism, aho mu mwaka wa 2013 rwatangiye gutanga certificate z'amabuye yacuruzwaga hanze yanyuze muri iyo mechanism. Icyo bifasha u Rwanda nuko amabuye y'agaciro yacu abazwi neza aho yaturutse kuva aho yacukuwe, inzira yose kubera iyo certification mechanism tuba twanyuzemo, ku buryo nta mpungenge yuko amabuye yacu yabaturutse mu bice birimo wenda intambara. Aba yizewe yuko ari amabuye yacukuwe mu gihugu cyacu kubera iyo systeme tuba twakoresheje. U Rwanda rukomeza gutangaza ko rutakaza hagati ya 4 na 6 by'amafaranga y'amabuye rwagurishije ku isoko mpuzamahanga. Impamvu ruyatakaza hakaba hari abakozi basaga 170 bari ku birombe kugira ngo bashyireho ibyo birango kandi batari barateganijwe na ministeri. Olivier Nduhungirehe umuyobozi wa ICRG mu Rwanda yavuze ko ari ikibazo cy'uko amabuye yo mu Rwanda afatwa kimwe nk'ayo mu karere dutuyemo, ugasanga birafatwa ko u Rwanda amabuye yarwo aturutse mu gihugu cy'intambara. Nk'ibihugu by'ibiyaga bigari bakaba bateranye kugira ngo basangire ibitekerezo no kwerekana ibyo bamaze kugeraho kugira ngo barebe ko amabuye bacukura yagira uruhare mu kuzamura ubukungu bw'igihugu no mu kuzamura by'umwihariko abakora muri ubwo bucukuzi bw'ayo mabuye. Ibyo ngibyo rero byo kugira ngo tugarure amahoro n'umutekano, ni ngombwa ko tunareba n'iki kibazo cy'amabuye y'agaciro n'amabuye y'agaciro akoreshwa n'imitwe yitwaje intwaro. Ibi rero ariko bigomba gukorwa hitawe mu kureba hari ibibazo bigakemurwa, ariko muri iyi minsi haraje ibibazo by'uko amabuye y'agaciro muri aka karere kose afatwa kimwe nk'aho avuye mu bice by'intambara. Nko mu Rwanda ukabona amabuye y'agaciro mu Rwanda aravuga ko avuye mu bice birimo intambara kandi u Rwanda rudaherutse intambara. Nibyo ngibyo nibyo nyakubahwa umunyamabanga wa leta Yvon Deman yagiye kuvugira muri Kongere y'Amerika yuko amabuye y'u Rwanda ni amabuye afite ari certified, azi ahaturuka kuva yacukurwa kugera yagurishwa. Rero ni ibintu tugomba gufatanya nkatwe ibihugu bigize ICGR tugakomeza tugasangira ibyo twageze, ibyo bita lessons learned cyangwa sharing experience, kugira ngo turebe yuko amabuye y'agaciro ducukura agira uruhare mu kuzamura ubukungu bw'ibihugu byacu no mu kuzamura abakora muri iyo sector y'amabuye y'agaciro. Ni ibintu rero byangombwa byo kugira ngo dukomeze twebwe ibihugu 12 turebe yuko ubu bukungu dufite, izi mine dufite zitugirira akamaro kugira ngo abandi bazikoreshe mu gushaka kuduteza ibibazo hano muri aka karere, bavuga ko aya mabuye ari amabuye avuye mu bice by'intambara ku buryo atagurwa mu bihugu bimwe na bimwe byo ku isi. Ngira ngo ni ikintu gikomeye kandi tuzakomeza twebwe nka ICGR, ibihugu bigize ICGR gukomeza gusobanurira no gushyira mu bikorwa iyi Regional Certification Mechanism. Tubutse ko kandi u Rwanda rugurisha amabuye mu bihugu by'Uburayi nk'Ubufaransa n'Ububiligi, ariko mu rwego rwo kuzamura isoko rukaba rwaranageze no muri Aziya.